Mthokozi sibhalele kuhle sakho beze office le. Bavula ifile la ekhaya. Hey last born la ekhaya. Isukulu. Abazali bakho uma ukhambela mhlawumbe. Okay, kusho ukuthi ngibo abantu beze office lethu. Banenkinga la ekhaya. Bathi kunomntazana okhona la ekhaya. Ababona ukuthi uyanilwisa niyahlangana ngenhloko niyalo la ekhaya. Bathi kuyethabana nentombi yakho. Ngithola. So ke thina umbereko wethu esiwenzileko sifuna ukuzwisa lakho ukuthi umthethe or it's just a girlfriend ohlala naye la ekhaya onilwisako wena esumzukulu seniyacabana la ekhaya ngendaba yakhe bakhuluma okuningi esele bakuvezile ngayo. So ke the reason why sizokutshela yena ukuthi asimise ekhaya. Umuzwa abamfuni la abasamfuni angisho kamloboli Amlobola ngamlobola. then umfazi nongakamloboli awuna right lokuthi azokuhlala la ekhenu ngendlela ahlala ngakhona ekhabo. Unabantwana? Umntwana sinewa. Unomntwana naye? Why khari nangabe mhlawumbe ngifuna ukuhlala ney'thuni ngifuna isitanda nokuhlala somewhere because immediately nasekulila umama wala ekhaya alila bangakutshili uyakhona ukubona ukuthi bayabona ukuthi lento bona bayibona wena uyiboni. You understand? Because if I can check your file lapho lapho kunginikeza file check ukuthi uthini file lapho. But Betty and Paulina are here to open a case of a grandchild and the girlfriend. They want to chase her out of their home and their house because she makes her boyfriend's family fight. And akhuluma manga, she talk lies. Ama here said utatama, so we don't want, because this is our home, we don't want her to come or solo business pushana na la muzwam and the sekai. You understand? So ngamanye amagama ilanga la namhlanje sibani na identical force ngoba sami ukuthi sikhuluma naye siyabona ukuthi vele usiphela amandla la ekhaya. So njengoba nginithumelile ngiba ukuthi nisenzele iplani ukuthi asiphumele umuzi. So umntazana kusukuthi uhlala lapho ekhaya. Bona bathi basamfuni at all vele njengoba uzwa ukuthi silabathi uhlala la. Angahlala lapho ekhaya. So isikhathi esiningi sithutha nabo. Ngoba sifundisa umntwana bona ngeke umntwana ungangani? Umntwana is 1 year and 1 year sekamkhulu. Umntwana omkhulisela ekhaya. Umfazi noma ngamthatha lo. Isiko sesindebele. Umfazi and especially qala usuku la. Laba abanye bokufunda indaba abanye njengoba kunabantwana bokufunda indaba ekhaya. Umfazi nomfaka ekhaya kose umkhiphele isincane. You understand? Wazi ukuthi lo yena and nawubona ngasuthi obviously asisho kunabomama kunabafazi angeke bahlangane. Abafazi esikhathini esiningi abahlali babaningi. So you prefer ukuthi it's better ukuhlonga umkhukhu nangabe vele uyafuna ukuthi ube naye full time. Uyangithola? Even at that connection. The best way as a out, I would advise you that ukuthi njengoba bona bathi abasamfuni like I prefer that ukuthi just cela singasikhambe naye simphekelele ekhaya simtshela ukuthi abakufuni ngoba vele ngeke sikhambe la ngikaphuma ngoba that's how we were told. But if you fail us to do that, umuntu ongazi ubani oba okay uyobalungisana naye. Ayisileyo ngiyaliswa ngithinda I'm surprised. Yazi unake nami I'm surprised. Ngomuzwa ngawe nami ngimazi yezona bathi siba ukuthi akaye ekhaya. You understand? Mabatsho kanjalo bathi no bekothi ingcono ngokuhlala kahlanga ekhaya singamthatha nomntwana sibuyisele ekhaya. Uzama ukuthi uhlanganise umkhukhu ngoba ekugcineni kwelanga uyokuthuka uyokhona ukwazi isecret yakhe yala ekhaya. Uyangithola? Because the way bakhuluma ngakhona ngamanye amagama they are fed up. Uyangithola? Because bakhona ukubona ukuthi umuntu nasele akhona ukungena ngekhaya asingena phakathi silo utsho khona ukuthi ayisekho into sisazoyikhuluma nomntwana ngithola abakuhlukanisi naye i-choice yakho uyafuna ukuba naye mara mina I would advise you ukuthi ngcono nangabe vele nalapha ekhaba uzibawele nje mhlambe yazi umfazi nasela kuthanda ufuna ukubona nawe mhlambe ucabangele okhunye ngawo mara ihlele endaweni naye. Yabona thani bathi ngicashira somewhere angithonyana nabo kube ngibo babona ukuthi isho kuba khona kwenu bekubalulekile mhlambe ngigada umuzi or nenzani abekho ngisho full time
njengoba nje bezulu sibafoni bathi no ninizolo from uzolizana nangukhona, so then we have decided that with let's just come ngoba ekugcineni kwelanga of ukuthi sikhulume naye Lusanda that's why sizomshayela ukuthi ngithole ngomntwana. okay yeah kuhle umfo akanakinga alright wethokoza sesicela usonde so ungakhuluma ivoice yakho sayizwa uniphatha njani sisi izokhuluma la uniphatha njani usisi lokho ohlala like awuhlala like full time yeah uhlala la nanje benomkhulu hlala serious nithini nani mbona ayenza zona lezi azenza ko like angisho yena uzenza ubaba la uyasibetha nafuna ukusibetha so awu ke ngabona imntazana lo ajama itoilet phakathi ejameso awufuni ngene phakathi etoilet bangihlasha ngamanzi banayo umsana lo la police station police station maphoyisa enza azange ngenzeni bathi ngihlale lapha ngikhulu edamu bazungena ayenzani zange bamxotshe bamlisa njani benike namhlanje sizomkhipha la ekhaya sikajabula njani futhi ngibuyele emuva angasabuya ngena ngisho kose nangabafuna ukuhlala bayozifunela umkhukhu or bokucatsha iroom angisho ufuna ukuhlala ama-flat and set mara ungazokuhlukumeza abantu bala or njani mfundisi because ekugcineni kwelanga lo muzi wabazali it's a family house umuntu wesi-3 ekugcineni abangalala ukugcina sekunguye umama wala ekhaya and nokuqotshwa-ke njengoba nithi nikhona ukujama so enze konke lokho kwenzako bahlezi bahleli lathi nasisakhona ukuhlala la ikrasi ingeyabo mhlawumbe sizile sizombuyisela ekhaya so khamana bazombhakela nomntwana sikhambe naye aye ekhaya ayokuhlala kuhle ekhaya yabona ya ngoba ekugcineni ngeke sikhambe vele angekho kose senze le nto abasivulele yona. We also have yona case okhuluma ngayo amaphoyisa basitshelile ngayo kancane nje but ke we want to resolve it peacefully so awuthama yeah awuthama skip on yeah so hamba nesomdorobha yabona yeah akunakinga thanks my brother manje so makabuya wona senzeni no angisho obviously angeke sizokhuluma naye simtshele nje angisho somtshele yeah ungayicima kancane